Martin Luther hin khuthusim Europe din mun venin sa kholam dola ki khelna phata athun theina dingin lamkai thahat ta dynamic leader ngai chat kho ta hin Germanin lamkai phata angai chat a hi to lonin Martin Luther monte hin theological teacher chule amana dei pen chu theological reformation a hi nahi hiche phat la hin hlagaw lama ki khelna di ta hin podo theiding lamkai pha ngai chat kho ta hi laita Martin Luther reformer le reformation lamkai phata energy win Protestant hobung ho dingin doctrine thua boina ho su nawa na ding len kolni no em sel ahung su do ta na hi aneu lai hin khu Martin Luther chu nisim som November la sangkhat zalile som gele thum in East Lebanon na Catholic ho in sunga ko na hung ping do a hi kum som le li athim chanin Mansfield school akajin aneu lajin anu le pan Bible thu sim ho pakai taun le thu som pi ho ana hilji thlonin a hi in le skula discipline khau ta anu ja hung khanglin a hin la aman pathin a het dan chu ngai lutna dim hilovin Krista jong chu lungsi thim hilo hu hing pu hi ta sanga thutan na kho ta nei a hi tin a he na hi sangkhat janga le ni kumin BA Edford University a hin chargin MA sangkhat janga le ngak akai na mama a hin chai ta na hi ama chu philosopher le lasa thim le lasim thim ta jong a hi University a sungsi kum ho chun Catholic ti ta hin khumang mi phata anahi nahi nisi in devotion anei jingjin ama thupi chu to pray well is half the study ti hi kum sangle zangale nga in it for a law a hin simin hechia kon chun ho lam thwa lunglut na le pathin thu a het num dan akilange July nisim ni sangkhat zangale nga ni khat hi ke hi thunderstorm jin aloi khat to achi jing lai thlonin huile gu na sata ahung ki thun wangin to khopi hui ha ta le ke ahung khi chun akoma aloi pa chu akisep li jing ta nahi heji chun aman jong tizawalin tula alhuden jing tan chupe ta chun pathin ti lo building om poitin aman jong hitin pathin hinga atawi o ka pathin kahin khu hi nei hu do nei dam sa po pole nangma kin bola ka panding mong khat ka hi ding a hi tai tin kitep na apet ta in asim ngal ta nahi chutia kitep na anei to kilon chun hi chekuma ma July gup sang khat zanga lenga kumin et fat muna Augustinian monastery a pathin thuzil dingin aluta nahi asai bangin amazong mong khat ahung hitan aman wan noi thil zo si anung suntan pathina na tong ding le akin bol dingin ahin khupum pin akipido ta nahi monastery a sunga sa kholam dola boina ho sa kholama alunglu dan chu zat nga in ata langin ahi monastery ama monastery alut lo na ji chu pathinin ama a het theina ding le alung hlai sa theina ding ti ahi hi chun chon sit ep ham ti lunggelin ahin neitan aman agel dan chun chon sit chu pathin to mi him te ngai lut lo ji ahi chule aman thilpha bol jong le chon sit in a thaimang asu mang the ahi ati aman thilpha bol chun pathinin phathleina bu ding a hi ati nahi aman okem theology langkhara seiding in mi khat chun amasanga patna agel kho le angai chat chu asu bulit ding a hi hiji chun aman jong alungel banga lo thingding hinam tin alung thim gim hle jing in a hi ama hin khwa lo thin lampi chum chumin ahunge aneula za ahin pui khang apa in thule la ho ahil ho ji chule ken chon sit ngai damna ka chan ka he chin e John Stepza Augustinian Monastery Vicar General Pan ahil cha na hole Bible simdinga atil khowa kuna hu hingpu akimuna asejin ahi sangkhat zangale git kumin Augustinian in John sit thu dola ahil hole ngailu na ho akuna kolni no banga alung sunga hungwa luda ahin khu a khel lamdang na ahin lakum thum sung zen monastery a sunga jong khat ve cha jong anamu do kha lo rom bong khat chang som le sagina the just live by faith ti hi ahin ama ding in hiche Bible chang hin ahin khu asim lamdang hil jing tan chuti chun sang khat zanga le git apat in Wittenberg University a oza in ahung pangtan sang khat zanga le somni kumin Dr. Biblicus degree ahin mutan ahi aman Stepich professor in theology ahin mu chu Wittenberg University ahin lan athi chan
sangkhat zali le som nga le gup in anatong in ahi Luther sa khulama ahin khu hung ki khelna sangkhat zanga le som le sagi mi him khat chu athil phabol wang hilowa Jesu Christa ta san wanga thim changa ahilo le hu hinga umding ahi thim channa justification kiti chu pathin na to ahin hicha ko na chu chon sit kisi nain azuya chule sop thinga omding ti ahin hinla justification Catholic Church dungzuin ta san wangle na to phajia chanding bo ahi ti ahi mizo sin pathin to ki goizop na chu Jesu Christa wanga bo ahin pathin to ke chamna ding le chon sit ngai dam chan na dingin khat in agun pi api theilo ahin hinla Christa ta san a kon bo ahi Bible hi ta san bulpi ki phudet na le hin na hi tradition thodola scripture in akithu pi ding ahi pathinin ama ummo mong eti photchin na chu alo pi na le athim thona ko na het do hiding ahi Bible mi him te chi na kun het do thei hilo hil ding ahi ahin thagaw thing pui hoina wangle panpin na zala a het do thei ding ahi pathin chu ngai lu na dim set ahin sa kho hi pathin le mi him te to legal contact ahi pun hinla pathinin angai lu jia ai ki piu ahi lo le pathinin chon se te angai lu na ahi hichingai lu na chu athona ai ki piu ahin koi hile ata san chan chu cham thlat ding hu hing hiding ahi Christian koi hile Jesu Christa ta sana hu hinga ho zo si chu mi wang phachung nung le phat thei bu changding ahi ve Martin Luther and Adam sungin thesis som ko lenga tobang an sundoin ahi Roman Catholic hobung ho chun hiti hin pomdan ane jun ahi indulgence ama ho chun hichi indulgence chu akicho ole ama ho chu sen milopi pathin mi ho to cheng khom ahi lo le thei diu ti ahi hichun mithi sa lagaw thi khol khul muna purgatory hon lagaw damna anei thei diu ahi sumchu api tiengule purgatory a lagaw chu ki pa a ki chom jing ding ahi tai ti hi ata sandano ahi chule achon sit na ho phachi sa ho a ato thil zo siu chunga ngai damna changjing diu ahi tai ti apom ahi hitobang nga ta san pomdan di lo tampi amu chet phat in Luther in som ko lenga thesis asut ho chu Roman Catholic Church Saint Peter Roma sangkhat zangale somle sagi in ho in kotbula ata do in ahi hiji chun Luther in hichi ho hil chet na hitin api nahi polawa chon sit kisi na hilowa hinla lungsungil ta kisi na poimo pen ahi joy ati nahi pathin mi ngai dam na chu hobunga ho dinga go lu pen chu ahi Christian koi he jong le chon sit ngai dam na ti ta nei ho chun poba ku na le khathot amu khel khel angai pun ahi Christian ho chun discipline zuiding chule pel do go loading hi ti ho ahi chule thesis som ko lenga ata do ji chun vanoya thunei pen hobung lam kai masanga April nisim som legit sangkhat zanga le som ni le khat kumin din sain anaumin ahi aman jong pathin ha na songin lam kai thupi ta ho masanga hang san ta in thudi chu apung doin ahi aman hitin ati ka testimony le kachan hu hing na hi Bible te kitu ahi hiji chun ken pathin thu to kitu ro le pathin lunghan na kachunga achu theiding ho ka kichan bol pungi chule bol pung kati chu bol loading ka himaji tin mi pi lam kai ho masanga apung do tan ahi hiji chun Martin Luther chu Deed of Worm le lengpan alengam sunga konin me nisim somni le gup sangkhat zanga le somni le khat in ano mangin chutia gam sunga kona ban ake bola ake no mang sungin pathin le khabu thing Holy Bible Latin pawa kun German pawin an le do in aman Wittenberg a aum sungin pathin thu ahilin chule Bible pumpi sangle zangale som thumle li kuma Holy Bible German pawin an le do in Holy Bible German pawa an le do chu gamsung pumpi le akim vela hobdo le thezalin ahung umtan Protestant Christian Reformation chu ahung ki pantan hobung din mun sisa ho sim tha na ding phat chu ahung hlungtan hiti chun Luther hobung ahung umdo tan hichegam ho chu Germany Scandinavia Iceland Finland Denmark chule mundang danga jong ama ho thuhil ho Lutheranism chu akithe thang so tanahi chuti chun kum sangle zangale somni sangle zangale som guble gup chanin Protestant mission tia kimin vo in Lutheran Church gamtina adi in Germany gamle akim vel ho phudet in ahung tan ahi